Blic. Ovo ti je gospodin ovaj Đedović. Blic. Pa blicni je boga. Pa jeboga ti šta ima da izjavite gospodine Đedoviću? A i blicni. Pa šta da blicnem? Gore zekan, dole mekan, ajde. Jel bi popili vi jedno gospodine? Pa kako da ne bi ovoga ti? Pivu, a? To i me. Šta? Pitaš, da kaže Bosanac, aj me. Da. Aj me jedno dočeka. Jeboga. Kako ste gospodine? Nikako. Što? U mekaniju. Ko mekanio jeboga ti? Šta kaže to mekanilo? U mekaniju, da. Gore zekan, dole mekan. Dobro. Šta imate još novo? Nema ništa. Ima ženski, ima sve, a? Kassandra me ostavila. Dobro. Jovanka me ostavila. Ajde, biće. Mahni jednom, ajde. Mahni tamo za TV. Zalava, jel?